الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وفاي دينغرابي وفاي تيتي بوغنيي فانا بيوغا كويني خيا غمباي كي شاتو بي كوندو كي شاتو انيا مسكينة نندنغا جيكي وري شاتو كي تغورا نانتي على تيمني شاتو نيي انيا تغلو موندا جيكي باوني يري جينكي بارني اغي خوتو سيرينغا قال الحمد لله سوغيا نندغا ما ني يونغري ما 250 متر الحمد لله Messi Beragere, wala a fayere sorongi futirim bakay I sugurim bakay ke chateau jinge nyana kadi aga allaka aga tegene bakay atu fanda fofo kengeni misidenga ke chateau jinge nyana kadi fabankallano beni gananya yere iga jingute kengure ni serebe gedi ina burero ke chateau ande sadaka jari ange benya kita silami ninge jinkite misidenge tegene tei khara nokunge tegene tei fabankallano kay jinkite barake be khaya ngay alla ko me yogo ande ke barawutu titri fonsenyani na kini fi sabilillah adanya imedi plan de bera khanne maga nanti ine deberni ga tagana tege moke ade deberi asuka iti ngomaga me ari burey nautuna kini fi sabilillah koy abu dahda aywa ageri no kullaga na kini ala timen kibare nga mobe dingira ke khasiyatu agollenga adalla do tay koy khaya ngay gollem po fana kebe gan kota swa kenyan dangi golleke koy khaya nga sipasma ke igerera na sogona nyankanyi nyongure hakebe akummenya fayke garsa kasu ya renga ekundu kesurni bulia bawni jisigi dingira nyan wala miside nya fayere ado aywa garallomo iganari miside jogu be ganyana miside ade aywa mangasani be ganyana wurodunga garallomo nga igaranno kuni kengerni nya kamunga alla gana dunge adi iwira adi igeno kuni keni gango nyai nanti golle kebe oga kamma aya fayke sadaka jariya be annabi gede ko alayhi salatu wassalam aswande menyi ke golle nogonga miside nya fayere khaya rengaye annabi ti alayhi salam usman hadise ibe gana kataga allah da allah na mi ataga nanda arjanna kinka ya fayke khara nokku nya aga yere kundu annabi de ko alayhi salam sadaka jariya e kontine gelli ke khara nokku ala timeni nya karanga yere waladun salih lesru nya bakayre igalla kitaben tangana igari ni gasikiti dinanga ala timeni manne meneno غيروا مجرى التاريخ igetui igesigiti dinanga igaran nokku nyanere kemure ni begeni godere keta atele misiden tay ayetele faban kallano ndemande ana yille telle gadi aywa kharangen nokkunga aga islamini sudemana wala dingira ke fayke aghni li khar wurongero mogosu komene conference ngano nantinali dingira ke fay gango nyani one mulla dingira ke nantimme alla komo ibegeni godere ketara andero faban kallana tara andero misiden tara andero kharan nokku tara angeni dukana yawmal qiyamah wala kani kharamogorin kutunga RSF begi maga ado akhini be gagiri qalsi lo gollunga nanyilla bangandini danga kakal singe daga no kube agolle nya fayke qarsa golleke amesiji alhamdulillah aneya oga mulla ona timmandi gango nyani ikhwani be gagiri france nalli nalla koya nanti gollu beni oga kamma bamako no nga aya fayke Cheikh Ismail Saro Mustafa Soumare ogra moga Cheikh ba bakara suguna basuguna iyalli wuroke nalide akhininga o faba bega karanga o faba kamara ayani kabega kernei kedi kore alla ganno di tugana igere sigira be faga golle kedanga aya qu ina girina jingutu ina gai gelli gede ina kiniya ina yigande ngutu ina kiniya pano kebega ere ayandi kampol la qawni nantana lokama ayare dingira kega tangana gelli dingira kege menya kundu serege ni tufa sogondi ma khibare ganari ayana korosindenga alla ganno da tangana serebe gedi wakati ngara do kenya alla ganno da korosini alla ganno da koren korosini ya rabbal alamin wala wakin Sheikh Mustafa ado basuna safo begi ma inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة والله تيجنا الله ماما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شيخ هارون وسو سري ودي أغني النواري نكورو تنالي كي دينغرا بركينتي كندو ona Allah nyagana ona yi sagana katire anani gollenga ogatini worni gollem pay atinko ona préparation de bari ouverture nyana faban kallano sahan kallano korinto igarni sogo dingra be nci mema nga besu gara nan kawta hammin taagunu tikay piskano so akane o benega sikerlen ki yosun lenu jagonya dan kana ko ko magana tangam futi alle mangi timani o ko ne o revu ni kenya ka kubeni sarno nga fati ogoro kiteli wure
kita Allah no kaduron to kwa kubeni kan nafa kan Allah ni duron to kwa hadi mere men na gollende ber kebe kan nafana duna aga nafan lagara aw ke fini gel nafani po khore nga dunai anna Allah nyaga to gollu ande faban kala na ya ganji sura ande korinte ya ganji sura surtout ka tegena khasu brekinte be sasa sir fawurnu kati dingranya akhininga otolanti gilli de bekena golanti bakka bama kono nga o merci ki responsabilité ko nyani ser suka sikere serenya soronya ko fonu ko isakhinte nga soronya ko fonu ko nga igina bure mbaka ni tanga anore onari sikere kun sorona illo walla kadi kenni khair nyaro nema nyani ado sewoye nyani kadi kun soro danga na fandano danga o ko bele siki golle ke kadi ona talla dunte nga gon kitanan to gager irna bure ke khalfo ya o gager rosoro ko bele kiter golle ke debari mo be gan kawanta ke golle ser suka golle to nga taganden tu anga duna no kuso anga siki golle kam tan kenna bure wallahi o tiri gon danga sise danga sise kharis anga sikki na bure kam tan kenni na bure nya golle ke debar mo be na bure be gro kay Allah banantu ona Allah nyaga Allah ganda gollu ko ci man har sa o ma tampide o ma décourager de korna Allah oga Allah murnu gella santi ngeno oga Allah murnu su on tampina ka ambe giran nafaxallo Mali do Mauritanie Mali do Sénégal do Gambia do Mauritanie magatin tur forono Mali de ante to golle sugare gede hade mere menken golle ngana nya ko menti to nga golle be de ber Allah ga nyaalin ci ken golle ko mesin kentu kenyana ona Allah nyaga harsa golle ngo magano qusu golle nga islamin magano qusu golle ak to nga magana ay annara taray ken golle na Allah nyaga te allemu ken golle na Allah nyaga tam futa nyakku ken golle anna Allah nyaga te anyakku Allah ga kibere berni kenne Allah magana kenyana Allah nyaga subhanahu wa ta'ala Cheikh Haroun o sewo ando papa Camara ari Cissé kagro sigini ke baraka ma o sekhin to khaya o talan sekh khaya ona Allah nyaga Allah ganna o su khorondi Allah ganna su khorondi Allah ganna su khorondi Allah ganna golu kurago danga projet kan jopeno khusu Allah ganni timmando danga kenyani soninko khoron sigi harbi onu mulla waga sun kaso kedi magana irni bomo kera ken femene murtani ka kallen fe Gambia kallen no ko be to ko kada ko khaya Sénégal ka kallen ngono nga bientôt khawrni joppe ona Allah nyaga na kuna tourner de ber na sous ouverture de ber ana nyodo nga sowe ana yora nyakale kembre ke take be sugar projet be ganyi me maka anyi mena debrouiller ke nga ken Allah ga nak nondi barakallahu fikum Allah ga na be subara khair ya haqiqatan nyakale ta gore yani qanyi me ga ko mo be cheikh ona na bari baganda non tika ka kibe ka sigi golle nga ke wase wa golle hadamare me ngara sigi golle be anga anyun ko la nyon ko non nanti golle ngemo na sababu nya ko ngara ko mobe ngara Cheikh Ismail ngara ga yan kawde do ke sasa si pasma mayre kundu anga tunu taganda no ngatu golle be garo kedi taganda no ngatu kega na burebe wutu abugu kubenu ga kinne Allah iga kare gi na burin kinne Allah Cheikh ngara ko ke mako bana nani ko maga tambi o hayti tibu nya inshallah ko maga tambi ko maga hido Allah golle nyani ko mesun tato an golle be agara ga nan dangani on Allah nyaga Allah ga no gollu kura go dangani Allah ga no mi junta tan ya rabbi kota no kane o si jotin ken kota kano hakinya mo srondenga wallahi megara ko mo be wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah be sunan kanu ke kota be anga sagen kata Allah ken kota malaki anga rari siganga kinga ni malakul maut ho hana be ga yankaran pakleni kinnya en kama nan chage katti dunai ana maninya fa saddaq wallahi ho be ga yankaran pakleni nan kusarita iganati misiri siginda no be aliatumunde mandenga no be tampintonde mandenga no nan kusarina wurin mutuna ratar kenan c'est trop tard wala yu akhira Allah nafsan iza azaluha c'est trop tard ken tabura korosuna ngoto duda korosuna aklen to koymedi ona to kota kota nyano kono wada Allah nyaga de gollu kutime mo sala Allah kana nondora Allah kana gollu kutime ya Allah kana nondo sko mantenda Allah kana barikro wakati ni kudi ona o gersen ko ni sere Camara ado do kote idan do koten ko idan kagumen do koten ko gadan na gani site be nya golle kidi be sunan gollita inu na Allah maga Allah kana be subaraji khairiya Allah kana gollu kutime sagarun o do ngandangani harbi arna me kala ngondi arna timenyo danda Allah gano dan tanga Allah gano dan krosi harbe jamake sagara ko nyeni gada sagan kamma Allah nti kutundanda badan Allah gana timenyo danda assalamu alaikum warahmatullahi
wala kenyani o hajunge be gan katirni ti seyinga ma ogere Sheikh Musa ni Morolle seyinge be gana tonganga andalli megay be gan katirni andalli afetina anta sunya khalisugulle seyinge senge yogoda simon boto senge yogoda masimon toni senge yogoda anga fofo su tagandenge jonge o hajunge kharage menya khalisugulle khanariti baraka insha Allah taala ma agetim megadi malin kallenge lele fonne kundu baratana yana goma ga kingeni khayi dingira age sigi faban kallanonda sorobeni segantida iganari jarande ga yankanano kingeni age sigi malieninda murtani senegali gambi asu khallenyani okuy megere khayi osro sikisu odaga wi dingira kay alhamdulillah wala kella hala kenyande malin kallele andi fonne kha mustafa gede ko mogobe khairin gollenga no qusu kefenke mamma yogotu adom khal sego kinni atona tagandi jamanu kuna gati su khallenye fona daga Mauritanie khalle fona daga Gambie khalle fona Senegal fona Mali alhamdulillah asuni faban kallano nokunya wala la nya Allah ganne golle kiragana Allah ganne timmandini Allah ganne timmandini safa ma aywa cheikhni mashayikhni aywa way sigindini yere assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh